Sikhumbule Kuphakameni sithi mina esabatha ibenhle kwabangcwele Thaba kaSambotho bingelela ekseni kuyisabatha mhla ka 24 kuAugust 2024 2024 yeah yes siyabonga komdala weinsuku osigcinile saze saphinde sahlangana futhi njengoba sasicelile sathi mayivumile yena siyawuphinde sihlangane hayi uvumileke umdala ukuthi siphinde sihlangane siphezulu kwaso ke isihloko namhlanje sithi siqalekiso saba isono sabazali so ke sizwe isono sabazali kusho isono sabazali sehlela kubantwana so ke sizwe lapha ya ukuthi nezincwadi ithini ngale ndaba yesono sabazali kukhumbuze ke mlaleli ukuthi kuyona inanda 88.4 FM uzosithola lapha ku Facebook page othi sikhumbula ekuphakameni 1910-1976 kukhona ulive olapho uzosithola kona usibuke bukhoma udownload i-app ye-Inanda 88.4 FM uzokwazi futhi ukuthi usithole kwi-app ye-Inanda 88.4 FM indlela lezi sixhumana ngazo uphinde futhi usithole na ku WhatsApp yebo uma kukhona umyalezo ofisa ukuthi uthumele ngalana uzokwazi ukuthi usithole ku WhatsApp uthumele imiyalezo esokwazi ukuthi siyifunde bukhoma la emoyeni uma sekufika isikhathi noma sikwazi ukuthi sidlale uma kuama voice note ama voice note ke abalaleli ke bakasikhumbule Kuphakameni hayi ajwayele nje ukushaya khona awabi madi kakhulu ashaya khona nje kube ama voice note adlalekayo awabi madi kakhulu ngiyakhumbula ngesabathe edlule iplensizwa konje mfundisi eyasithinta ngendaba kamkhulwayo sathi umlomo Cebekhulu Cebekhulu ngamkhulu umlomo Cebekhulu sengikhumbula manje umuntu ke wabhizi nje ayikazi kuthinte nayo lenseni ayikazi ngithini hayi nayo kodwa mayengakazeka kuthinte ngoba sashilo sathi cha indaba kabacebekhulu kuhle ke uma ezoqhamuka ngabanikazi bayo basekhaya bezoyisho kahle sithole nokuphenduka nje komndeni wakhona sithole kahle ngomuntu wasekhaya kube kuhle lokho kodwa ke hayi kuba kubonaka abantu ukuthi ke indaba yasekhaya bayathanda yini ukuyisho iziwo umhlaba njalo ushiya uthambisana le indaba ziye kuona kumhlaba leyo ndaba kaCebekhulu mhlambe ngenyakazisa abaningi yabo ikho njoba naye wayeshothi naye usanta zathi nosanta kodwa ke uba usanta umuntu ngendaba yakhe ukuthi ukhuluma esekhuluma selele phansi esabamathamba mhlophe kodwa indaba yakhe isali ikhuluma ileyo nto ke umuntu uma kuthiwa usanta ngoba kusuke sekukhuluma ukuthi hawu na indaba ephinde ithinta abanye abantu ngaleso sikhathi ke bese ke abantu abanjalo ke abahosanta ngoba esuke esekwazi ukuthi imisebenzi yakhe nezinto asalazisho nezimfundiso asalazisho simkhulumele ngisho engasekho emhlabeni awusathubingelela mfundisi siyabingelela uzona zonke indawo kwabalalele belalele Inanda FM siyabonga sizoba ndawonye nje sikhuluma indaba kaNkuluNkulu indaba engapheli indaba ephila nathi ephilisa thina futhi siyabonga thank you isihloko esiphezulu kwaso namhlanje iso leso sithi izono zabazali zehlela kubantwana ukuthi ichaza ukuthini kahle hle le ndaba umibeka kanje ngoba ziningi indaba esike siyithole nalapha eBhayibhelini sithole noShembe khuluma ethi fundisa kahle indodakazi yakho athi fundisa kahle indodana yakho ekhuluma ngabantwana ngoba ukufundisa kahle abantwana usuke wakhe isizwe
usuke ngoba ibona phela kuthiwa inkunzi sematholeni mawe wangalungisa kahle lapha kubona akonakele ngoba manje leso sizwe susibulele sonke ingakho seke sibone nezitha zethu ithagetha kakhulu izingane ngawa amafoni lawa sekuno social media sekuno TV ingane zethu nje zigxisha umdanso nje ayikho into abayenzayo nje manje nje kuyadanswa ifundiswa lutho zidanse emva kwalokho utshwala leso sizwe sinjalo ke esingagxisha ukuthi asisebenze asingagxishwa izinto ezakhayo sigxishwa nje ukuthi akudlalwe ezinye izizwe zibe zibhizi zona zakha izizwe zazo kodwa ke mfundisi awuyingenele uyindlale kahle ke sicaphune lapha eBhayibhelini la ikhulunywa khona kakhulu le ndaba la iqala khona uDeuteronomy 5 indimana yesishiyagalolunye neyeshumi ifundeka kanje mengezoyiqala ku9 uqobo lwakhe ngizoyiqala la ikhuluma khona ithi ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho ngiuNkulunkulu onomhawu ngihambela ububi bawoyise kubatwana kuso izizukulwane sesithathu nesesine saba ngizondayo bese kuya ku10 athi kepha ngibenzela umsabazi inkulungwane abangithandayo bagcina imiyalelo yami ayifani ke manje zimbili izinto la kukhulunywa ngesibusiso nesiqalekiso esehlela kubatwana ukuthi lesiqalekiso mesehlela kubatwana ukwehla kwaso asifani ngokwezinga lokona kwabazali noma ngokwezinga lempilo yabazali bese semhlabeni kungenzeka umzali enze kahle afundise kahle ingane yakhe bisilalela abantu bangaphandle phila nabo iduke ithi ke la khona laba benzela umusa ilaba abazali babo abatshala imbewu enhle ukuthi muqala uba yisoni bese bethi hayibo uyihlo engakwenzi lokho manje ke uma kunjalo ke ibona abantu abenzela umusa ke nawo awenzelwa nombani baye bethu abanye abantu umusa awunalo iqiniso cha umusa uneqiniso ngani na ngoba umuntu owenzela umusa usukona kodwa kuvuka unembeza kuyena umusa wenzela umuntu ongenawo unembeza mungenawo unembeza mubuke emakhosini lawa kaIsrael kunamakhosi abusa iminyaka emibili afe akenzela umusa lo enye inkosi kwenzeke nje ngesikhathi uNkulunkulu ebhiza abashaya ngokona kwabo lo omunye kulokuthiwa uyihlo bengaphethe kanje kulamakhosi abalwayo kaIsrael akhona amakhosi agcina edabutukelwa ngoba bonda hayibo kwalokuthiwa ubaba uAbraham wenge nje ubaba wethu sibanibani wenge nje wasuvuka unembeza wabuye abanye babusa 20 weminyaka omunye abuse inyanga afe khona kulabantu ngabe bamukela umusa ingoba unembeza uvukanga kuyena njengendodana kaSolomon abantu bezoyikhalela abantu bethi uyihlo besihlupha wena esihlele entanyeni uthi na ubaba wanishanga iswebhu mina ngishanga ngofezela how sathi sithi soyikhalela wena wathi uzoqinisa kakhulu ngoba kabanga nomusa kalalelanga futhi manje na ke abantu ngisho lezinto ezimbi ezizoyihlo bayakhuluma ngazo uma usheshe ujika kuzona kuyenzeka wenzela umusa manje uyambona lo
uthi hawu nishinto encane Hancane. hayi ncane lento nishaya ngani mina ngizonifaka ijoka lensimbi yena unifakele eplango kwenzeka lento adwisho umfundisi ukuthi kokwenzeka ekhaya uyifundisa izingane ngokuthi uyasebenza umzali awunazo isikhathi uhambe ekseni kwentambama awunazo isikhathi sokuhlane ingane ehlala kakhulu esikoleni nabangani bese uthisha kuba umngani bayifaka imqondo le ivele ke ingane ke ibambelele kulezi ayifundiswa zabangani naye lo nangimkhohlolo mfana lo ozalo Solomon bathi abantu abadala mabekhala kuyena wahamba wayakubangani bakhe wathi napha bethu kodwa hayi hamba batshela ukuthi akuncane lokhu badlala walulekwa abangani wangayithatha wangafuna ukulalela abantu abadala bathi hayi thina siyimisele ngokukulandela kodwa manje ngaphansi kwalokhu nalokhu hayi wangayingena lokho nangempela uNkulunkulu wamphuca umbuso wathi ngiyinkosi wangazi ukuthi uyinkosi yabantu ngoba uma uyinkosi into edala ube yinkosi abantu abasemva kwakho mebeke bahlehla uyinkosi kabani ngoba awulaleli awubezwa abantu ukuthi bathini ithi ke lapho ku10 kepha ngibenzela umsaba inkulungwane abangithandayo bagcina imiyalelo yami ile miyalelo laba benzela umusa basuke bekade bona kodwa ngokukhunjuzwa ngemiyalelo bese uyadla unembeza bese bayajika benza imiyalelo bese bayamthanda uNkulunkulu ngoba ngeke ungabuyeli endaweni yomuntu omthandayo uma kuthiwe ekhaya khona lento eyenziwe sincoma noma yini abantu mabelokhu bekutshela la ngakini bethi hey uyihlo omkhulu weshaya into yokuqala oyimile enhlizweni yakho ukuthi ake ngifunda ukushaya induku inkinga ke manje ungayibuza ukuthi kambe ukushaya induku lokho ngesikhathi ngikhipha igazi labantu uNkulunkulu uthini ngini ngoba zonke izinto ofuna ukuyifuza bheka ukuthi inesibusiso esingakanani zinesiqaleko sesingakanani ukuze lokuqalekiswa okuzoqhamuka ngalento oyenzayo kungehleli kubatwana bakho ngenye indlela ukuyiphatha kahle usuke ulungisa ikusasa labatwana bakho ngoba ngokuyiphatha kahle utshala imbewu kubantu ababukayo le mbewu abayibukayo abantu sokuthi mebebona yonakala batshela abatwana bakho ukuthi hayibo lalelani uyihloye ngenzi uyihloye ngekwenza ukuthi ekugcineni ugcina uvukulembeza usho ubaba babemthanda abantu manje nake lo baba isibusiso sakhe sivusa unembeza kubatwana ukwenza kahle kwakhe baphume ekwenzeni okubi benze okuhle kodwa bese kuthi ke le ethi kuze kube imindeni emine izulwane sesine kuloko isiqalekiso nje kuloko isiqalekiso nje senziwa into eyodwa senziwa ukuthi uyisemkhulu uboshiwe la iboshwe khona meboshiwe ke isifana naleyo lenkosikazi esake saxoxa ngayo okwakhala idimoni kuyena iyabuza inkosi ithi hawo wena ubani okhuluma kulonkosikazi uthi hayi ngiyindoda yakhe manje akukufanele hamba uye la usebenzela khona uthi hayi ngeke ngikwazi ukuhamba ngimshiyile hayi useyakholwa uthi hayi ukholwa kanjani sikade sithakatha naye lo saqeda abantu naye ngimlindi la ngihleli khona emgodini ngisemgodini ngimlindile futhi angilindile yena kuphela nezingane zakhe ayizele ngiyifuna la uyayibona ke lento yokwenza kabi ukuthi ekugcineni ibopha wena mayise kubophile bese wena ke manje uthi angikwazi ukuboshwa ngento nabatwana bami abezela
uzakhishwa ubani ozokunikelela wena kakhulu uma uyindoda izwakala ngenye indlela lapha esihlabelelweni emthandazweni wesabatha ithi igazi lesono sokoyisa kwabazali bayo kunomehluko kuthiwa unkosikazi isono sokoyisa abazali sobizwa phezulu kwabo endodeni kuthiwa igazi lesono manje uyayibheka lento uhlobo luni lesono esinegazi uhlobo luni lesono esinegazi bese ubona la kukhona indaba enkulu la endodeni ekhuluma ngegazi lesono kunkosikazi kukhulunywe ngesono esiyobizwa phezulu kwakho bese sicindezela abantwana bakho kodwa endodeni kuthiwa igazi lesono le ndoda ke isho njalo kulonkosikazi ithi cha kusho ukuthi ifuna bonke abegazi layo beze la kumnandi la uhleli cha kumnandi pho hayi ngifuna bezwe nabo ngifuna bezwe nabo ukuthi lokho sasikwenza nabo kubi kanjani kulikhonike kulabantu ukuthi babaphenduke ngoba bacinezelwe umuntu onayo ngisho lo mungavuka unembeza kubona ngeke ubasize ngoba uyise ubafuna phi bafuna emgodini la ihleli khona izona izinto lezi othi uyayibuka sidale sithi kungakuhle senze kahle phambi kaNkuluNkulu ukuze izono ezizenzayo zingehleli kubantwana bethu ngoba ithi indaba ngelinye ilanga uNkulunkulu uyalivula iwindi uboshiwe alivula iwindi abuza ukuthi ukhona nombonayo emhlabeni ongakusiza manje uma kwenzeka ukuthi wena awuyitshelanga imbewu yokulunga akekho umuntu ongenasono kodwa ngokusebenza kahle kuyadaleka ukuthi ufike uboshiwe wena mubuke emhlabeni kube nabantu abaloku bekhumbuza izingane zakho hayibo yebo uyihlo isikhathi kodwa uyihlo omkhulu wenu kwakuyindoda zamani ungafani noyihlo niyibonile indlela uyihlo ahambe ngayo emhlabeni manicabanga ufikile ekhaya ngenxa kayihlo omkhulu okuxoxa kahle ngayo senitshitha ukuhamba kwenu ngesikhathi nitshitha ukuhamba kwenu ubabona ubeqalaza phansi nazi izingane zenza into engakaze ngiyenze mina usiyakhishwe sogwini omunye ukhulule namhlanje sehlana nabazukulu noma abashana uthothi umshana oze walalela la ekhaya hawu nakuthu umkhulu bani wayenjani thola lezi zakhe ingane azilalela azabuke khona la ukuthi hawu nakhe lokho kuzalo sibona bani hayi engathi kuyayizwa le ndaba kona ikona engathi kuzosiza kulena ibuela lana ke kulento kule ndaba lethi ngiyakwehlisela isiqalekiso sabazali kubantwana kusizukulwane sesesithathu nesesine angithi ke ukho wafundisa kahle yasifika yaphunyuka kumkhulu yaphunyuka kubaba sekukhona akasebethi thina hayi kodwa ukhokho wakho masemlandweni kuthiwa wayenje insizwe yenza kahle kanje hawu pho bese kuyabhekwa la ekhaya kanti yangenaphi lento le satha siba nje sathe kuba la ekhaya umuzi oyiqwaga umuzi otshwala umuzi wani konakalaphi kuze kuthiwa phela abantu babulawo kanti cha ukhondolo kwangena ukhondolo ngoba yalahleka kulo ngamzanga amlalela uyise wenza ngendlela yakhe yena wayese ethi naye mayisezala wazala izingane zafuza yena ngoba zibukela kuyena yazi ingane kunokulalela zenza kakhulu ngokubuka yebo ukuthi ubuka kanjani isho njalo ingane enkalankala mayithi inkalankala hey wahamba ngikuku wahamba wona wayikakela nje kwenze njani awungibukela kungani nawe ma uhamba kanje akayiboni yena ukuthi utshela ingane ukuthi ihambe yakekela kanti nawe uyakekela so ingane ifunda ngokubona kakhulu kubazali ingakho ke kufanele ukuthi
konke esikwenzayo sikwenze ngendlela yokuthi kunga ngesingisi bathi kunga influence ukuyiphatha kweingane siyiphathe kahle thina kuqala yeah lento iyahlupha ngoba izimo zempilo ayifani izimo zempilo ngoba kuthiwa khona lento kuthiwa umusa umusa uyinkinga kabi khona lento esiyenzayo intombazana izala ingane esingene kuloko nje ngoba sokuyangena manje izala ingane la ekhaya bese umzali adinwafa adinafa khuluma yonke into eyokuqala yokubulala lengane ngesikhathi esezela izothi misikhulu ingane awukwakuhle kumzukulu ngesikhathi kukuhle kuvuka lawo magama wakhulumayo lamagama kwawakhulumayo ayishaye phansi ingane ingabi lutho bese kuyinkinga yakho futhi wena owakhuluma lamagama bese kuba khona lento ke ebhlungu kunazo zonke ngizalelwe ekhaya ngizalwa intombazana angazi noma ngikhuluma kahle yini kodwa sengiyibonile kaningi isipho kuyenzeka siqhamuke ngendlela enithina yokonakala angiyibeka isipho esizosukumisa igceke kuyenzeka siqhamuke ngendlela nina ngokwesintu eniyibiza ngokonakala umbonisa uthinta indaba nje enkulu ngoba siphila la emjondolo siyayibona leyo nto isibona umuzi uvuswa umshana noma uvuswa uvuswa lo muntu ekuzothiwa ngesizulu akayilutho ngesizulu ake ngithi ke lento isukuyenzeka kanje imvamisa ngiyafa anginamzi mengifa nginamzi ngifike mina njalo uma ngiqalaza ngikwithuba lokuvela ngewindi ngifika kumahlikihliki ekhaya kunengane la ekhaya izalwa yimina eyayiphatha kahle lengane eyayiphatha kahle kunabafana bayidlela amankwebevu kunengane intombazane la ekhaya iphethe kahle kungenzeke yini ngokuthanda ukuthi ngelilanga umuzi wami uvuke ngihambe ngiye eNkulunkulu ngiyacela uNkulunkulu ungibhekele umfana ophilile kuyena okulele umuntu ophilayo angitholisele lengane yami ingane eyovusa lo angisithi kuyenzeka ngibuza ukuthi kungenzeke yini ngibuza ngoba kunohlobo labantu engilwaziyo ngenzela siyinake lento yokuthi cha ukuthi inkinga lethi yenzeka siyayibuka khona kodwa manje bese sigijimisa isintu nani kodwa siyibuka njalo singabuza ukuthi uNkulunkulu ngoba ukwenze kanjani masubheka nampo umusi batholakala emhlangeni wasindisa isizwe bonke abantu abazalwa la ngekho khona umshado imvamisa abasebenza meaning uNkulunkulu alekushaka nje la kazi uNkulunkulu usuke efune ebona ukuthi kubona bonke labantu abazalwa emshadweni akekho umuntu osinye sakhe sibusiswe ngomuntu ozokwazi ukwakha ifana nenkosana nezibulo lento ukuthi lo izibulo isingayingi bese kufuneka kuzoba inkosana ayotholakala ekugcineni njengoDavid angithi ke manje David waba inkosana abanye baba indlalifa abanye baba indlalifa lo walenza ifa laba abanye balidla ngisho ukuthi ke kunabantu abaningi la isono njalo sabazali lesi nesibusiso siyabuyiselwa sibuyiselwe enganeni yentombazane ekhaya ingashadile mfundisi ngingaze ngikhohle kade sika Noyinkomo kaNoyinkomo impela emzini kaNoyinkomo
nendoda yakho uHeri sebaphela kusele undodakazi unomehlo manje isikhuluma ngendiya leli uNoyinkobe lapha kaNoyinkobe umuzi uvuswe umkhwenyana yeah wentombazana nokuthi usekhona nje sisakwazi ukuya kaNoyinkobe ingoba umkhwenyana wentombazana ukhomba indlu la kwakuhlala khona inkosi ilanga isekhona ikhona lendlu isekhona uthi wayehlala la nali ikamelo la nathi ikamelo lenkosi ilanga namanje basalibekile ngokwesintu yini yihlaza umkhonyana mebuyela ekhweni kuthiwa ulokhuza usibali makoti kodwa manje lo mkhwenyana namanje thina size sakwazi ukubona ukuthi inkosi ilanga la isekhona indlu yenkosi ilanga la ekhaya isabekwe kahle isabekwe kahle kodwa umkhwenyana cha ngeke ngudayise mina lo muzi unomlando kusho umkhwenyana ngibuyela kulento ekade uyisho ukuthi kungenzeke yini ukuthi uthi mayisesezulwini abuke bese abuke indodakazi ayithi ngendlela eziphethe kahle ngayo ngendlela eziphethe izingane zendodana kaNoyinkobe ulwandle zawudayisa zona umuthi zabona ukuthi aziyohlala kahle kumhlaba kodwa la zikhona zawudayisa kodwa umkhwenyana ofike la ekhaya ufika uzumlando walomuzi ukuthi unjani uyabona nesibusiso esiphakathi kwaleli igceke kwahlala noShembe la ekhaya kodwa akalona Nazareth kodwa nje uyayibamba lemlando labo abazalwe ngesibusiso bashiya kodwa basikhohle ngenhlanhla uNkulunkulu akabahlubukileke ngoba yikho konke kodwa indawo lo mkhonyana ngendlela eza kahle ngayo emabhizinisini uyiyo yonke into lapha ePhaloke umbonile usakhe ngisho into esa shopping center encane yakhe ekhobolayo usiso egcekeni kuphithizela izisebenzi la igcekeni ekhaya kunomsebenzi nje manje masuyibheka lento yenzeka le ayiqhamuki kakhulu lento ekuthenini isibusiso sabazali sithini uyayibona kaNoyinkobe kaNoyinkobe nayo isangena lapho abazali uHeri mayefika la 1908 uzalwe ngo1908 no ufika la ufika la eSouth Africa incwadi phela incwadi afika ngayo 1908 ufika la eSouth Africa mayefika eSouth Africa ufika ubona uNoyinkobe una 12 years yes na 12 years bayadinwa abazali khona isikhathi lapho uNkulunkulu ekukhethela umuntu ozoba isibusiso angithi la abazali babediniwe wenzela umuso wakhe uHeri manje olakeni labazali ngoba abazali babe nolaka kwavaleka isibeletho ngoba kuvaleka isibeletho ungabathola abantwana ngoba isiqalekiso sabazali sebeyamnyanya manje sebeyamnyanya yasemqoka ke le ikhuluma manje base bayamnyanya akazali lo ibona kodwa abangamfuni futhi lo siyahamba uhlala yedwa uphatheka kabi awangitholi batwana Noyinkobe 12 years 12 years beshadile ana 12 years weminyaka angithi manje yakhanisa umuntu usemncane ukhula nje bavele bayamnyanya ngoba bebefuna athathe intombi ekholwa enkolweni yabo iloko kuqala mayisikhulu igcina sigana ikhula iumakoti ayisazali futhi sebaqala manje bathi yeyeka lo wena nayi intombi nazi intombi zosibani banje uyiyekelani zona inhliziyo kaHeri uyangena kuyona uNkulunkulu uthi ayilalela uyamona lo muntu okuthiwa akazali ungazali kwakhe ukudonsela ekuthenini ngelinye ilanga onihlangane noNkulunkulu wasekuphakama uyahlala uHeri ehleli phandle kusuka umlungu uthi umlungu awuHeri uma kuyilunch njalo wena uyadabukisa yini inkinga yakho uthi hey ngikaniwe sesina 14 years 14 years ikaniwe batholi abantwana sibatholi
intombi le emgane ina 12 years babhize ekhaya bamfaka ingcindezi utshiya lo mfazi thatha umfazi ozozala hayike uthi umlungu yazi khona umuntu okuthiwa ufikile eNanda kodwa inkinga angikwazi ukubeka khona ngoba kunomngcele lapho kokuthatha abantu abelungu bagcina eDuffs Road abakwazi ukuhlangana nabantu abamnyama leyo nto leyo group areas act babegcina eDuffs Road sengiyakhumbula ngaleso ikhathi mubhekisisa amandiya ayigcina kaMbokodo kwakunomngcele lapho amandiya agcina kaMbokodo endwedwe la ngangena indiya umlungu wegcina eDuffs Road indiya ligcina kaMbokodo khona into ayibhaliwe lapha kaMbokodo kuthiwa khona indawo kuthi kanocation yabona muwehla nje washona le sokunocation sesilungwini ngala nakhona esilungwini kuqaliwe ukaliwe nokuthi soba ke bayelastini masithi ke kaMbokodo ngoba nakagoba usazi ukuthi kagoba abasasazi sokhona obani area 8 kodwa ikhona la eNanda ikhona la eNanda nakhona eDuffs Road mhlambe sokubizwa kwelinye igama manje ke eDuffs Road kusabizwa ngoba sithi isemvo station usethi kumlungu kunendoda ekhona la esiza abantu kuthiwa hayi yebe umprofeti back ngizokuthatha kodwa ngibeke eDuffs Road usokhuphuka ngeenyawo useqhubekela wona ngeenyawo angazi ke noma wayeseyile unoyinkobe ukuyoyibhekela yena na uhluphekile ngona wagcina yakushema kodwa indoda yakhe imthola kanjalo ngicabanga ukuthi uhero eqala wayesexoxela noyinkobe naye wasebuye ngicabanga ukuthi kuloko ngoba kuthiwa mefika uHerry uthi babamkhulu hambani lungisa umuzi wenu niwugeze nushanyele kahle nulungise kahle ila khona ke sokuqhamuka indaba kalwandle ukuthi kulungile ke nizothola indodana kodwa esiyakona la yilokho ukuthi kuyenzeka kubazali kube khona umuntu oyedwa ozoloke evusa unembeza lona mehlo sele unumber 3 kwabaphilayo babe u10 u7 wafa wonke abaza ukuthi unoyinkomo wazala ingane zokuthi ngoba ngisho seyitholile ke ingane ke sekunenkinga ke manje siyashona mase ishonile ingane kanti ufuna ukukhonjiswa izulu ngoba kulesibili washona kwashona yena unoyinkomo yashona nengane wavuka ukuze kuyimande zala lethuke ephilile siyibonile unomehlo noma mina baphila ke bona kodwa engiyakona kakhulu ukuthi lo nomehlo ube isibusiso ngoba uyena manje obhizi oxoxela izingane zabo uvusa unembeza lo nembeza uvusa kumkhonyana ukuthi hey yabona la kwangena ubaba uShembe uxoxa kambonanga unomehlo kambonanga unomehlo futhi uzalwe ngoba unomehlo ambonanga ubaba mkhulu ukhuliswe yilanga nalo mdala futhi ulwandla kambonanga ubaba mkhulu kodwa ngokuloko ilanga limtshela ukuthi lalela wena nina nizalwa ngenxa kaBhombelo wenza ukuthi nokuthi kini yangena lento yagcila kuyena namhlanje uyena utshela izingane zakhe ukuthi khona indaba kaShembe yebo sengiyiChristian manje kodwa khona lo muzi kunendaba kaShembe futhi uthi ubaba mayikhuluma ngoShembe uthi ubaba ukhuluma ngobaba ukhuluma ngobaba uthi uShembe waba ubaba manje na ke ilento bengikhuluma ukuthi siphasobhe ukuthi ingane yentombazane imithola ingane kumuntu bese sithi siqalekiso kakhulu ngoba ishadile kuyenzeka ukuthi uthi nesiqalekiswa uNkulunkulu ucelile uyihlo la ekhona awungase ngahamba emhlabeni ngingawakhile umuzi kodwa le ngane yami angithi yabona manje ukusenza umusa lapha kunengane yami iphethe kahle ebese ichuma nomfana le ngane into ezoyenza ehlaniphile izothi mesikhulelwe yazala la ekhaya ngashadile ibisiyenza uxole ekhaya ukuthi ngizalele ekhaya ayakhe emakhaya isikhathi esiningi
lamantombazana sebebaningi abantu sekuyihora lesihlanu angazi noma basiqhamula hayi baba izosinqamula impela wasiza wayibona ake sithi masibuya ngale siqedele le ndaba ngoba manje sesithinta indaba eziningi kodwa ziyaxhumana isekhona esiqaleni ngoba manje sikhuluma ngento ekhona siyabuya khona manje emva kwa 5 o'clock siyabuya. Saphinde sabuya uhlelo sikhumbule kuphakameni inanda 88.4 FM kuseni kuyisabatha uhlelo tholakala njalo ngamasabatha from 4 to 6 ekseni kuyinanda 88.4 FM uzosithola lapha kwi-app i-app yeinanda 88.4 FM noma usithole ne-radio umsakazo wakho khona ne-radio emafonini manje ufaka i-radio yakho uvule lapha ku 88.4 FM mawukhona ngala Thekwini uzosithola ihamba kinanda komaphumulo showe uyasithola inendawo impela la itholakala khona nakwezinye indawo empangeni bathi yadonsa impela ukwazi ukuthi usithole nangalapho wehle nangala eSouth Coast angazi ke ihamba ifike ibhangisazi nami kahle ihamba ifike ngala eSouth Coast kodwa ke siyakwazi ukuthi ke isitholakale nje kwi radio noma kwi app uhlelo ke usithola ke khona la kulezi indawo sengiyibalile na ku Facebook kodwa sikhumbule kuphakameni 1976 uyakwazi ukuthi usithole ku live nanku suma manje live wethu hayi nankubuya ukwazi ukuthi usithole ku live ngeke ngachaza ke ngathi u live kade siuvalile sisathi ukuyodayisa sesibuyila ke kade sagunya amathe sesibuye no live wesibili ningaqhoma kuwona ulive wesibili mangakuthi i-radio awizwa kahle uzokwazi ukuthi usithole kahle sikhuluma la ngesono sabazali kuthiwa sehlela kubantwana ukuthi silungiswa kanjani umfundisi ubesayichaza lento ukuthi kuyenzeka ezulwini uthole uNkulunkulu akunikeza umusa athi bheke emhlabeni ukuthi ubani ongasakusize ngoba kuthiwa kuboshwe la emhlabeni nasezulwini kuboshiwe okukhulula emhlabeni kukhululwe nasezulwini njoba kwehlela isiqalekiso ke nesibusiso futhi siyehlela kubantwana uthola ukuthi siyakwazi lokho njoba kade sikhuluma ngendaba kaSolomon nendodana yakhe indaba isuka kuDavide ukuthi uDavide wathola isibusiso uNkulunkulu sehlela kuSolomon sasikhulu kakhulu kuSolomon kodwa uSolomon akazange akubone lokho wayibona naye seNkulunkuluwana ngokwakhe waqala wenza into eziningi ayithe uNkulunkulu ingenziwe kanti akaboni ke yena ukuthi uselimaza indodana yakhe uyicabangele yena wangabona ukuthi uselimaza indodana yakhe masikhona indodana kwafike kwashabalala konke lokho eyayinayo ngani ngenxa kayise besakhuluma ke la ukuthi lezi zinto siyayibona emalokishini siyayibona lezi ingane lezi ekuthiwa ingane entombazane bekhona abafana ekhaya kodwa kuvela ingane entombazane ivele yenze imanga nje yakho umuzi yenze yonke into futhi zwakhe mayiqeda lapho bese iyahamba ihambele ke manje isiyozakhela wayo ke noma iyoyihlalela efletini noma iyothenga umuzi noma iyokwenzani kodwa ivike yawakha ekhaya iyasiyahamba nje kahle iyabashiya kahle ekhaya so into ekibonakala leyo nto indaba yendlalifa manje iphelile ngoba vele asinamafa uzothi udla ifa lami udlani yini eyami enginayo kulokubangwa amafa kuyasetshenzwa manje ingane kufanele isebenze ukuze ikwazi ukuthi zenze lento besikhuluma nangendaba kaNoyinkobe nabantwana bakhe okuthi namhlanje sekusele ingane eyodwa uNomehlo okuyena osakuthatha kubeke endabeni yakubo nasendabeni kaShembe futhi ngoba phela bakhuliswe khona usho kahle ukuthi athi ezehlala nobabila ngathi mina wathi noma edla ngihlale la eduze kwakhe angikhangeze uyabona nje sithole nendaba kaHeri hayi uHeri lo uHeri Ntshebe lo babili oHeri ebabile owayiphekela ubaba omkhulu
uBaru uBaru koko uhero wayiphekela ubabamkhulu indiya okuyilona elalimphekela esichazeni noma ethi ngoba hayi ukuthi kwakusondela amakhosazana kubabamkhulu futhi kwakusondela amadoda kwakwamadoda emphathela izinto emphathela ukudla yacabanga kubabamkhulu ngoba vele basebeke bamgila abantu mhlambe wayesebona indiya lingcono ukuthi alinasizathu indiya lokuthi lingangibulala alinasizathu sokuthi lingangibulala laba mhlambe babuye bafuna ukuthi hayi ngoba mhlambe kazi ngoba phela babe bathi umsuthu lo dlala lo msuthu lo babe bathi umsuthu lo bathi badlala umsuthu manje asimsuse lo msuthu kwathi indiya hayi waselibona kangcono abantu besifazane esithola ukuthi wayebasebenzisa kakhulu ekuthengeni imhlaba nakwezinye izinto nokumanage imali wayine system yakhe nokubhala amakhosazana ukupheka ebhodweni sondela nje la kuyena ngoba phela wayicushiwe kukaningi babamkhulu uzokuthiwa wayicushile ecushwe ngeintombi wakwacushwa nangeyomlungu wayekade wayicushwa so wayesebona hayi ngeke kuzoba nenkinga la kube into enjalo kodwa ke ake sibuyele kule ekade sisayikhuluma mfundisi isikhathi sivele siphele bengifuna ukukhuluma leyo ukuthi ikhona into esiyibuka thina yukonakala kanti uNkulunkulu uzolungisa okuthile ngayo khona insizwe eziningi engizaziyo ezenza lento okuthiwa ukubuyela kini umuntu athi yabona sengizokhokha manje ngilungise icala lika baba ngibuyele kaMhlongo njengoba ngazalelwa kaNgcobo lo mina ngibulekanisa ngami ngizalwa kaNgcobo sengifuna ukubuyela kaMhlongo manje kanti mina ngicelwe aba kaMhlongo bangicela kubani bangicela endodeni yakaNgcobo bacela uNkulunkulu ukuthi sibona nanga umfana ngisho lento ngoba yenzeka hayi yenzeka kodwa abantu bazothi hayi ukhuluma ukonakala kodwa manje into abayibonayo yenzeka basha ngathi abayiboni izinto khona isikhathi lapho umthetho ujonjwa ukuze kulungiswe something ujonjwa umuntu ongazwa uNkulunkulu uqobo lapho athi ngaloku ngenza ukuthi kube khona ubuhle ingakho uNkulunkulu ngelinye ilanga enza impumputhe bezohlangana noJesu yenziwe yena uyena owathi kubantu ngizokushanga ukuthi ungaboni ngenye indlela uma ungaboni ushayiwe uyena futhi osethi mebebuza kuJesu lo muntu nje obengaboni isono sabazali noma isono sakhe uthi uJesu akekho nesono uthi lo uvalwa amehlo ngomabomu ukuze ngalolu usuku ehlangana nami mina ngimvula amehlo nina bese nibona ukuthi ngithunyiwe zikhona izinto esizithatha njengokuthi ziwububi kodwa ezizosebenza umuhle kubantu ababukayo lento mfundisi asithi ukuyibuyisela emuva ila kufeke xabane khona lento abathi abantu usiko nobuNazaretha ngoba ziningi izinto ezoniwe lento abathi abantu amasiko ithi inkosi ilanga uma ningayeki lento eniyibiza inganze nizozalela emakhaya akwenzeki kunjalo hayi ziyazala zikhona ezalela emakhaya ngalento yathi inkosi ilanga yekani lento yafinya ngezulu yasho same thing athi musana ukubiza kangaka khona iyakhuluma le emakhasetini athi ungibizile mina wangibiza nomshini wokuthunga ngathi mina sefuna ukugulika ngami lo ngifuna imshini yokuthunga hayi ngeke yabo yaphika wangifuna ukuthi hayi ngathi mina ngeke yabo ngoba manje lezi zinto ezenzeka la namhlanje amadoda adala ukuthi kube nje ngoba agijimisa isiko awubuke nje isimo sanamhlanje ayikho imisebenzi lezi ingane ayisebenzi akusebenzi intombazane akusebenzi mfana bayathandana kodwa futhi manje umfuna ilobolo lo lele elingake lamiswa futhi umlungu uShepstein alizona izulu kade ngibuza omunye ngithi mina lezi zinto enima ngazo kakhulu ake siqaleni ngale lobolo lika Shepstein okade ngikhuluma la ku asidungiseli uma ubuka nje leli lobolo lika Shepstein abantu abama baze bashaye ngonyawo phansi ukuthi
Hayi ngeke la ekhaya inkomo zingaka inkomo ayibale zibo 11 ngimele lento ngoba yamiswa umlungu nje esibizo ngesiko yazibiza wona lamadlozi ekuthiwa kukhaleleka ukuthi kwashoda inkomo ngoba lezi inkomo zamiswa umlungu kwawona lamadlozi there's something wrong ngawo ngoba agcizelela isiko elafika nomlungu yini abangabuyelwa kulela athi yini abamadlozi angasho ukuthi thina sasingaloboli kanje lento yafika nomlungu ngoba phela siyazoqala ukuthi abantu babehambisa amathanga abathwala ukudla nje abengakabi nenkomo bese mawufunda lapho umlando kababa omkhulu ukuthi uMahadebe walotsholwa ngeenkomo engakuzwa kuthiwa kalokhuza kaHadebe namathathu wafika wachitha phansi anembala lezi inkomo zolobola ngalolobola ngeenkomo ezintathu so indlela abantu ababelobola ngayo ke le kwakuvele kusho njalo ukuthi hayi ekayise kanina bese kuba ile uzolobola useqedile ngalezi inkomo ezintathu bese yalobola kwafika umlungu uShepstone wathi uShepstone akubo 11 wathi induna ibo 16 angisazi inkosi wathi azibe ngakho kodwa lento ibhalwe phansi kodwa bese kuthiwa namhlanje abantu bame bashaye ngonyawo phansi bathi ngeke manje lento ke seyiholele ekutheni ke ingane vele phela seyikhulile izozalisana uzokuvimba ukuthini lokho ngoba abantu bashaya ngonyawo phansi kanti izinto ziyakwazi nanokukhulunywa ngomlomo ukuthi cha ayikhalela umunye cha anginalutho akunani hayi awunalutho ofana kodwa ayenziwe ngendlela ke lento ngoba uyamthanda lo isikweleti asiboli kulungile ubavumela abantu ubashadise mawubashadise wena sekuyothi ke mawusuthola amandla usiyokwazi ukuthi ngoba phela manje uthi akanama hayi kuthiwa isiko lithi bazozalisana abantu ingane zibo u4 zibo u5 uthi kungatholi lutho lapho ngoba manje imvelo le sekufika isikhathi sokuthi yenzeke ufuna bashade labantu sekuya bashade labantu kodwa manje bavalwe leli siko lika Shepstone ngaphambili mubhekisisa nalento yokulobola eyinkinga ngoba umuntu ayibheka bebefunda eBhayibhelini babheka lapha kule ndawo la khona indawo kaMose abafana befica izingane zisemfuleni beyidlwengula sebethi kuyise wazo bizani kimi ilobolo noma ngo35 balo kodwa ku35 kukhona la eBhayibhelini angasazi noma ku Exodus no kodwa ukho Exodus kodwa khona incwadi ekhuluma ngalokho bizani kimi ilobolo noma lingakanani ngiyakunika sebonile labantu mawuthi uyabhekisisa kwakuhlangana abazali nje babuka izingane bese kuba isivumelwano phakathi kwabo yebo abentombazane nabomfana bese kuba khona isibusiso isona isikhulu lesingoba bavumelene la angithi nalapha kuyolotshola uMahadebe uHadebe usebiza indodakazi namba abantu bethi wena ke uthini sokuvuka unembeza kulo uthi hayibo uNkulunkulu ade uhlanganisa lo mshado lo muntu usisibonge ngasiphupho nalo uthi wena baba uthi bona baba mawubathandile kuvumile wena baba nami nama ngiphiki bengifuna ukuthi ke Thabo kuneyisizwe engizaziyo eyafika yaphuma esibongweni sayo yakhokha ngemali yayo yanele yahamba yaya kulesibongo ethe sakubo kwafike kwabheda yonke into lokho bangafona labalalela abayaziyo leyo nto kwabheda yonke into kanti uNkulunkulu bemfihlile kulesa sibongo lo muntu nakafihliwe uceliwe ukuthi akaye uceliwe abanikazi baleli ikhaya ukuthi njalo mesibuka ekhaya sibona umuzi ufile khona ingane entombazane eziphethe kahle la ekhaya khona umfana esimbonayo uyaletha usondezwa la afika shiya ingane lo mfana akanamali akanalutho
kuyolanda isibusiso kuyena kuphela bese le ntombazane ikhulise kahle lengane kuze kusho abantu bazothi abantu hey ingane indodakazi ayive ihlakaniphe ekhaya kalokudala ihlakaniphe lengane ifunwe abanikazi balomzi ukuthi izoba isisekelo salomzi yaphuma ke lensizwe engikhuluma ngayo ngikhuluma umuntu engimaziyo futhi mfundisi ungakalokhuzi into ejwayelekile lezi ngane azivele ziyiphumela isikhathi esiningi kufika umuntu uthizeni athi wena kufanele nje athi kufanele ubuyele kini akusuki yena kusuke ngasuki yena khona abafike bamtshela ukuthi hayi akufanele wena kufanele wenze nje sekufanele ke manje uyilobole wena cabanga nje kwaleyo nto ukuthi uyoyilobola uyilobole wena oyicala la ekhaya wena futhi manje elenze omunye umuntu mabesho phela ukuthi kuyicala sekufanele wena wenze kanje hayi ukuthi kusuke kusuka kuyena abantu abasuka sebemluleka ayenzeke ngempela lento sikhuluma ngesiqalekiso nesibusiso ukuthi khona okunye enenithi kusiqalekiso andisibusiso ngoba siboni ngendlela uNkulunkulu abona kanti seniyolanda isiqalekiso lensizwa ke engikhuluma ngayo yayinayo yonke into yothisha kwahamba unkosikazi kuqala ithe kusahamba unkosikazi kwahamba ingane yasala yodwa isibele kubo kwahamba yabothi hayibo ngase ngihlupheka kangaka kade mina zonke izinto zami njengenankinga ithe isuka yayingenwe into ngathi isiyathwasa sabungoma angena sabungoma lo efike kubona lapha wathe isamthola umuntu esohlala kuyena onemali sesophuza kuyena sesodla kuyena banamathela kuyona kwahamba yanenhlanhla yathola umuntu oneqiniso wathi iqale nini lento yakho ukuthi benje wathi ingane lengabuyela esibongweni ngithi sakithi ayikwapheda yonke into usiyabuza wawutshela ubani ukuthi ubuyela kini ngezwe nje ngikuthanda ekhaya usethi lo lalela ke buyele emuva yabuyele emuva lensizwa kwaphela kwabona umngoma lobu uyahamba ubuyela esibongweni sakubo la khona abantu abanamathele ezihlahleni lento yokubuyela kufanele ube nofakazi mhlambe obuthathu obuvela ezulwini ulinde ukuthi wena ngempela wawuzale lethu yakini ngokuyenzeka phela kuyenzeka ukuthi uzalwe intombazane ngoba kucele abakini kukhona insizwa nje ewumsakazi ike yawumsakazi futhi nakhona la kule station ahlala la sihleli khona eyathi nayo iyokwenza lento eyasiyobuka othingweni la fika la ihabeza uthingo la hey ungalokothi hey ungalokothi yenze lento othi ufuna ukusho ba ukuthi yenza leyo nto hayi baba manje sekade hey ungalokothi wayeka phansi izinto zihambela kahle ngendlela yayo manje isihamba itshelwa abantu yayitshelwa abantu ukuthi hayi kwenze le yasiyobika yona hayi la fika la nqaba lathi hayi wena ungalokothi mayiyenze nje leyo nto sikhuluma ngendaba ke yobubi bawoyise kubatwana labazali kubatwana ukuthi kuyenzeka kwesinye isikhathi kwenziwe into ngokwesintu enazi ukuthi nina yini isintu asingahluli umthetho kaNkulunkulu isintu asingahluli intando kaNkulunkulu ngoba intando kaNkulunkulu masubhekisisa yona yathatha uMose ezalwa intombazana yamthusa emhlangeni intando kaNkulunkulu iyona owathi uJesu engakaze abe nendoda unina wazalwa wawumuntu kaNkulunkulu mfundisi kukhona izinto eziyinkinga manje kuthiwa buyela lapha ya abuyela umuntu uyothi uyafika nakhona athi ukuhlala iminyaka emibili emithathu kuvela ukuthi kwala ethi ubuyele khona kuthiwa akusona ke lesibongo lesi kwakhona ke la ethe yena isibongo kuthiwa kahle ugogo wakhe wangashadile nakho ozufikephi
Ufikile. Sefikile bakutshela yabona abalaleli bakhona bayaziyo lento basithubela amavoice wethu ekutshela ukuthi mina kwenzeka kanje mina abaningi phela athi usengifike khona ke la kuthiwa ngishintshele khona ngathi ngiyafika nakhona kwathiwa khona yinhle lento Thabo uma inesizathu sobuNkulunkulu ikhamba kunemiyalezo efikile ngoba ngibuyisela ububi boyise kubatwana akuthi ngaphambi kokuthi ubonke ububi akubo ububi ngokukaNkulunkulu hayi ngokwabantu ngoba abukho ububi ngokwabantu obungahlula ubuhle bukaNkulunkulu zonke izinto ezizenzayo azizenze ngoba into esihlulayo yini eliyo ukuthi silalelizwe asifuni ukulalelizwe ngaphezulu kwezwi sibe sithi ake ngiyohlola naye la iveki lahleka khona manje musiyohlola likabani izwe olalela yohlola khona kuxovele kube nje kakhulu ile ndaba yalabantu ekuthiwa bayabona afika omunye isiqalekiso silanda nje phansi afika omunye athi awungivusela ugogo ngifuna ukukhuluma lo muntu umumbuza ukuthi wayinjani logogo wakho wephila akamazi uvuselwa kanjani umuntu ongamazi ukuthi wedakwa ngakanani uvuselwa kanjani umuntu ongamazi ukuthi wafika nilakiwa khona ngoba thina ngokomthetho akungivusela izwi likaNkulunkulu uthini uNkulunkulu ilona izwi likaNkulunkulu eliqeda iqalekiso ilona elibuyisa iqalekiso kuthina ngoba la kuthiwa ngibenzela umsaba inkulungwane abenzelwa umuntu benzelwa uNkulunkulu manje na ke kulolu size ngikulona angafuni izwi likagogo ngoba kuzokwenzeka ukuthi ngiboshwe nje ingenxa yokona kwakhe nayo ke into efika ibe inkinga mfundisi njengoba usayichaza lapho kuthiwa lapha ya kuDivas ebona uAbraham esifube ebona ulo lelendo Lazaro esifubeni sika Abraham hawa thumela uAbraham ke nje acontisa umuntu lapho hayi ke akuhambe ke niyotshela basemhlaba kuthiwa hayi bakhona oMose laba bayabatshela laba abalapha emhlabeni ngoba manje useyabona ukuthi abantu abangamsiza ilabo abalapha emhlabeni ababekhuluma indaba kaNkulunkulu kodwa manje thina kuthi labantu abangale sithi sizosizwa yibona asibazi ukuthi bahleli kodwa sithi bona abazosiza kanti nabo babheke thina ngala ingakho ukuthi sibanikele uthi hayi bakhona oMose bayabatshela labo ukuthi abenze njani mabengavuma ukulalela bona ayikho into esingayenza ngoba noShembe ufikile wathi uShembe banikeleleni bavuleleni amasango bokheleni ibani kwafika izwi lomuntu la lithi izwi lomuntu ke wena fanele kuqala eqala ubuyele esibongweni enza ukuthi leli likaShembe ulibuka ulithathe kancane ukuthi hawu ngomnikelo nje ngithikithi nje ngokuthi nje hayi ngeke khona ke le kade ngibuzwa omunye mhlawumbe ulalele ngenhlanhla kubi bafuna ukungenisa abantu abadala lapha ekhaya ngithi mina ngikhulele emakhaya umuzi omkhulu okuphunywa kuwona ngangizwa kuthiwa mina kuya kovulwa ithanga isethangeni emzini omuntu hayi ukuthi bayongenisa ukhuluma ngesizulu ke ngesizulu izizwe sasisho njalo hayi ukuthi bayongeniswa kwakuthiwa uya kovulwa bayokhonjiswa mawufika ufuka ukuthi nankuku umuzi wenu hayi ukuthi uyabangenisa uzobakhombisa ukuze mebelunguza ngenye indlela uthi wena njengoba ngidiliza lezi zindlu kuthi ungayidiliza izindlu la igcekeni elikhulu ungashilo baba right futhi baba right laba bantu phela baba ngewona amaNazaretha kodwa uyabona babenze hayi ukuthi bathi babangayazi indaba kaNkulunkulu ngiyoba ngenisa lapha babe right nje ngendlela bathi ke manje kuhanjwa nelokhuza la na something uqala ukhulume la kulo mzi namhlanje uthi ungakaze kade wasuka endwethu sohlala kamasho usuthi uzoba ngenisa kamasho nalokho lo wasuka wayenesizathu mhlawumbe ukuthi leli xiwa lisalungile
ngendlela abasebegadlwe ngayo kuyona walibalekela sekufika lo muntu obonayo uthi wena kufanele kubuyele emanxiweni kanti udlala amadimoni afuna ukukulandela afuna ukuzodla kuwe yobalanda uyafika lapha emanxiweni kuhleli lamadimoni ayihlupha uNkulunkulu anisiza wanibalekisa awanazi ukuthi ke yipi ngoba wona ayitshelwe lezi ilwane zayitshela ukuthi hambani niye lapha kasibani niyohlupha khona zisahleli khona mase kufika inzalo yalabantu abaloku babaleka bethi sizonilanda ho jabulafu kusukume wona ka ingakho phela iprocess ithi nasekhaya kwakho akube khona isango likaMdedele manifika ngaphandle uzoba khombisa lo mzi wenze ukuthi ungabakhombisi bonke nifika nihlale esangweni nihlambuluke kuqala wenzela ukuthi kungathi mase ubakhombisa nonombani uthi-ke la ngizokhombisa okuyibona abangiphele lo mzi abanikazi balo mzi awukhombisi bonke ngoba uzofika ubakhombise namhlanje umuzi ungayenzanga ngihlambuluke esangweni kuqhamuke nongazabe nomzi athi ngeke phela ingane kaSibanibani isinomuzi thina singenamuzi awudilizwe uthi kade ubuthi bakhombisa namhlanje athi umakoti hayi ngeke angikwazi ukuhlala kulo mzi ngiyaphuma mina Ayithi khombise nabantu ababengafuni kwakhe. Hayi ilwane kodwa zizongena. Mase ayibonile wena uthi azihambeni. Zathi nazo hayi asasali. Asasali siya. Ingakho phela yazi abantu babeshintsha amanxeba baze bashintshe izibongo. Uthola umuntu phela izibongo vela ngamagama abantu. Kuthi wayibizwa ngalela bese naye iqalele sakhe isibongo ngelakhe igama manje uthi ngeke la kaSibanibani uthi moya ukuthi hayi ngeke ilokhu ngoba manje imoya lokhu isilandelile lesibongo ilokila ushembe ingakho abantu abashintsha ngisho amagama athi no leli igama lilungile wena kusukela namhlanje usuSibanibani yeah ngoba manje uyalibona leli gama ukuthi likudonsela amanzi ngomsele athi hayi angithi ke namagama la okhulunywa ngawo uwaqanjwa abazali ubaba aqabane nobaba omncane ubaba omncane bengenamzi ebesethi uhluphekile igama lami uhluphekile lelo cala elisho ubaba lehlela kumina ngizohlupheka ezinye lezo zinto eyidala kufanele mina umfana wakuthiwa umhlupheki ayi engenalutho hayi emncane impilo yakhe inzima nje emncane impilo yakhe inzima nje kabi la ngizalwa khona umuzi awukho khona ngabi lento awukho umuzi bebeqamba umuzi qala bathi isekulambeni akulambeni komalume sekulambeni ngikhuluma into ke manje ethi indamini igama lakho nisekulambeni kwalanjwa ubufika komalume umalume kazihamba ocela inkambi noshukela kumnyumuzi wakomalume nawo futhi kuhlushekile akho lutho mase ezala ingane umzi ngapi kwakwenze njani hey meza lesibili usifo ngikhuluma ngabantu bakwethu khuluma abantu bakwethu namhlanje anginako komalume ilento yokuthi ungathandi umuzi wakho ungayithandi izingane zakho ngehlisela isono sawo yise kubantwana lamagama waqamba izingane lamagama waqamba umuzi wakho iwona ayisigadla kwabanye abantu wena kanti ugadla kwena uqobo angithi ayibona insizwa okuthiwa yathenga imoto yayifunda yaphuma standard 6 kuthiwa miphuma standard 6 uyiphaso into yokubukisa ngabantu bakaNkuluNkulu ucabanga ukuthi wena uyayikhuphula kuthiwa yathenga imoto yokuqala yayibhala ukuthi bapha enganginabo kusho ukuthi abasafunda ethi bapha sengihamba ngemoto namhlanje wathenga esibili wayibhala ngemumva uthi angibona la sengikhona kanti kuzokwenzeka ayipake ayibhekise ezantsi ekhaya
kunehlathi yavele yanyenye imoto yahamba ziyawongena ehlathini lombhalo uthi yabona sengikhona sekusele wona sekube wona osele ngumvo vele ehlathini ngenye indlela zonke izinto ezikhuluma ngomlomo ayingabe isiqalekise inganeni izinto zenzayo azibe isibusise inganeni noma ungayizala iminyama kodwa ngoba yinhle kuwena ethi umhlophekazi noma ungayizala iyimbi ngendlela exakile uthi nobuhle ngoba enganeni akekho uNkulunkulu ozokwakhela into embi mbuyisela isono sabazali kubatwana amagama esiwaqambayo imfundiso esiyifundisayo akube imfundiso enekusasa elihle uyambona lo ofundisa abatwana bakhe ububi unkosikazi uthi unkosikazi inkulukazi next door njalo lokuyijomba zingena la zizodla ubhontshisi wakhe ziyawuqeda ubhontshisi kuyaye ukuthi inkukhu mayiphanda ubhontshisi emakhaya noma uyazi lento zinqunyile lokho ziyinzwana zinquko zethu kuze yithunukala zizekhodla angayibona leyo nto engaqondi ukuthi zinqunyela ingaphandi lona ke wenza inqaba ke lo thathe watshela izingane le nkukhu sezisihluphe kakhulu into ehluphayo nathi yenziwa njani buya thathani ipeletu thatha ipeletu izingane wathi igwazena amehlo izinkukhu wayigwaza amehlo ziyaphila zadedelwa ke mase idedeliwe zaphuphuteka isakwazi ukubona nje nohlamvu lombili angithi utheni kubona uthe into ehlushwayo yenziwa nje ngelinye ilanga uyahamba edolobheni washiya ingane encane zifuna ukudlala izingane iyakhala ifuna badlale yahlupha lengane hleli igadele nalengane ubani lesiqalekiso sokuthi kwazwa amehlo unini into ehlupha yenziwa nje fundisa umntwana indlela khoncwadi ezakhe njalo athi zakabani ukuthi mayekhula angasuki kuyona lengane le yahlupha kama wathi umuntu ohlupha wenziwa njani ithenya hayi kulula kwazwa amehlo bayisukela ingane yakwabo bayibhoboza amehlo yakhala kwaphuma igazi emehlweni yafika unina isikhala yazi yathula ingane iphi nayo liba nokudlala iphi ingane uyathetha qhamuka iphi ingane hayi simenzele leyo mpahla leyo yezinkukhu aqale wathi ngabiphi le mpahla yezinkukhu usekhohliwe into ayitshale einganeni imfundiso yakhe le isikole sakhe izono eziningi ezehlela kubatwana bethu bayifundiswa yithina abazali angene uyafika umcamelo umanzi igazi unenzeni anti ma wathi wena into ehlupha ikhishwa amehlo ube sihlupha lo sidlala sesimkhipha amehlo manje na ke namhlanje isifundo sakhona sithi konke okwenzayo akube yinto eyoba ikusasa kumntanakho ngoba kuthiwa isiqalekiso sabazali sehlela kubatwana nendaba yokuthetha uzuqalekise into ezobe uyihluphe wena le ngoba izobe libe umphupha ngempela ingakusiza ingalutho uphili kanti kungenzeka ingane uyikhuze usaphila zingakulaleli kodwa uyothi masuhambile ziyakhula phela umuntu uyakhula besenze yona ubungane uyakhula nabantu beloko beshida kodwa uyihlo yazi uyihlo wangisiza kuwukuthi njalo bakhuluma izinto ezinhle ngubaba hayi ize shaye yena lento ukuthi shothi ubaba ngiyamphoxa shothi ngangimphoxa shothi wayengikhuza nje waye right mina ngangirong wengatshali isithombo esobulala inhliziyo wayekukhuza ashintsha umuntu ungasekho wena mzali kuyima iqala eshintshe ebone ukuthi hayi waye right yazi aqala ashintsha abe umuntu bese efundisa izingane zakhe ngalendlela wena umfundisa ngayo kuyima kodwa usekho wena
kodwa manje maye nesefundisa ingane zakhe ukuthi ha ubaba hey mangase ngifundise nami ezami izingane mhlambe senabazukulu ngale ndlela ubaba ayifundisa ngayo bangaba right ngoba uloke ezwa abantu nje baloke beshile bethi ha kodwa yini wayekuthanda awuzali ma wengafuni ukwenza ukuthi nokuthi wayikhala ngokuthi nje okwenza sebamtshela phela abantu angithi avuka unembeza kuwena manje mhlambe ngisho ukuthi ubaba wazi wahamba nje emhlabeni mhlambe mina ingoba kuyimina wephatheke kabi lento engiyenzayo noma ngeke usayifundisa izingane zakho leyo ngeke unembeza ngibona abantu ke labo kuthiwa benzela umusa ngoba ngempela ukuqalekisa kungagcina futhi ekushaya wena akuzokushaya kuzokushaya ngoba uzobulala nje kuzofa yonke into wena nje owabaqalekisa labantu noma bebheda benjalo kodwa zama ukuthi ube umzali ubathande benja izinto ezilungiswa ngothando lisho njalo inkosi langa katithi abantu abacele noma yini uthi uNkulunkulu abacele yini bacela yonke into uthi kube ngini nangabe ngicela uthando ngoba yiki into engayenza uma uthando lungekho yonke into iyobhidlika malungekho nje uthando yonke into iyobhidlika nothi swasho njalo wathi umthetho umkhulu kona wothanda ngoba umuthanda ngeke uthakade ngeke umuthanda ngeke uqalekise ngeke umuthanda ngeke umthuka umuntu ngeke into esemqoka nje ukuthanda enhlizweni isikhathi ke manje sithi 19 minutes to 5 o'clock ngiyangithanda ukuthi ngiye kubalaleli kuze bangasali akangiqalela nangu baba uthwala kamasho uthi imini yesabatha ibenhle kwabangcwele nangu sigwaqa sigwaqa ake sizwe la uthini sigwaqa imini yesabatha mayibe yinhle kwabangcwele angibekelele umfundisi uNjomane nakuwena mfoka Sambothi uhlelo ngilalele nje ngikhona la emsebenzini ezinga estate kodwa ke sengizophuma ngedala nje ngibheke khona le entuzuma kwamancinza e320 lo mnando uhlelo siyathokozela njalo siyabona danke mzamo sigwaqapulene nangu babuhlongwane thini babuhlongwane lathi mina esabathe ayibenhle kwabangcwele awu amen siyabonga babuhlongwane ake size voice note amen baba Sambothi ngomvuzo senkosi baba Jomane sibonga asuku amen ngomvuzo senkosi Jomane baba Sambothi awusongena bobethi bonke lapha studio siyabonga suka namhlanje siyawasiphelona uzosesemhlanje umphefumulo ngomvuzo senkosi no Sambothi nakhuluma indaba enkulu mina ngikhule ngisebenzisa isibongo sakumalume kaJali kodwa hamba wanesifiso ukuthi kwafika isifiso kimi ukuthi ke ngivakashele kuba omkhulu lekhaya eBellville mangifike eBellville baba omkhulu sengikhulile mhlawumbe ngasi sengaphezulu ko 25 years 26 years baba omkhulu kabesetheka umzukulu lajabula baba omkhulu hayi ngithenga igrocery ngithatha ubaba ngisa khona ebukhuzeni kaBellville ngithatha isistabeni bangifika lapha baba omkhulu angikhulumele igama baba omkhulu awusofikile mzukulu ngahlala inyanga yonke ngisekhaya eBellville ngikhala kuyobona ezalo khona obaba nobaba omkhulu uthi baba omkhulu kimi mzukulu sofikile yebo mkhulu ngithi yebo mkhulu uthi yabona ke mfana mangasake emhlabeni lelikhaya losala nawe ubheka lekhaya yangidida loo nto ngoba usho baba omkhulu ubaba usaphila ubaba namadodana amabili abathola komama oqala babathatha unkosikazi oqala wadivosa wathatha unkosikazi wesibili umntwana umfana umgogo khona umfowethu omunye uyaphila ubaba bayaphila abadodana babafowethu umama oqala nomama wesibili wayaphila kodwa uthi ikhaya losala nami yangidida loo nto ukuthi ubaba omkhulu uqonda uthini ngempela wahamba lelo khaya ngikhuluma njengamanje lelo khaya lapho
la buyela ngaphansi kwami labhekwa yimi sengibeka kawo sengibeka ubaba ke manje ngasabeka ngokomkhulu sengisho lezi zinto ziyadida impela lezi zinto ezenzekayo emndanini ngesikhathi ukuthi kukhona into osukudalela ukuthi wena ugcina wena uphethe into ethile noba ingane kodwa mohambisa kodwa ngendlela efanelekile le edingekayo ukuthi kube indlela efanelekile impela siyabonga imfundiso zonke kona ngempela iqalekiso nezibusiso into ihamba phambili khona ngempela bafundisi bethu fanele sibhekisise lezo zinto singenzi izinto ngazange sitshelwe noma ngazange sibone ukuthi asenzini uze singangeni inkingeni siyabonga nimele sabathelile sibonga zonke imfundiso nisifundisa zona zapombela nezifundiso kufanele silandele amen. Hawu amen babuhlongwana yabona babuhlongwana ukhuluma lento aduyisha umfundisi akavelanga wayisukela kodwa watshelwa nomsebenzi wakhe futhi wawunikeza umsebenzi wakhe ijayifane nalento yakashembe okuthola ukuthi watshela ubaba uStatela wathi watshela baba uStatela ukuthi mina izibulo lami lozalo wena into enjalo kulezi ingane zakhe ngoba yena izingane zakhe ethi yena izingane zakhe zaphela uNkulunkulu wayibulala zonke engababali laba ngoba wathi ingane kaNkulunkulu lezi wathi zami mina ngisenangane mina wasethi yami iyozalo wena yebo leyo nto sekwenye into ukuthi ezenyama kasenayo ngoba umuntu wasezulwini yena useyazi ukuthi laba ekuthiwa izingane zami kahle kahle akuzona izingane zami nabo abantu babeze ngowabo umsebenzi njengoba noma begula wathi angithi ayibulale naye metha kuthiwa inkosi laligula nje kuthiwa wayingene ephuma bathi bombikela umfundisi umnqayi ethi anginangane mina ingane zami zonke zafa entabazo leyo ngale kaNkulunkulu uma ke yena engathandi ukuyiphilisa kukuyena uma ifuna ukuyibulala futhi uyena wazi ukuthi uyibulala mina ayikho into engayenza anginangane into enjalo so into ecacile le ekhulunywa babuhlongwane ngoba akazange atshelwe isangoma akazange kube khona umuntu ohlolayo umtshelayo ukuthi yabona manje kufanele wenze cha futhi akatshelanga isiko lokuthi uyinkosana uzothatha izinto kodwa uyinkosana akuzona ezakhe yabo into enjalo nje wayazi umuntu omdala ukuthi kuyohamba khambe kufike iphi othi ngibonela nayi ke lento ingifrizela manje othi ngizame la ngizama ukuthi ngicheck lapha ku Facebook ukuthi kuthiwani ubuyinenzeli nakho ke kuyalunga ke manje sibona ukuthi ku Facebook bathiwani isikhathi ke manje sithi 12 minutes to 6 sekusele imizuzwana nje sihambe kade siloke sibambile no Canon sonke inobho wethu owenza izinto zenzeke njengoba sizwa nje kungekho ohrixezayo uyena uCanon lo osihlanganisele yonke into mpoka mnqongo yena osihlanganisele yonke into ukuze ihambe ngohlelo nakho kukhalwa ngesound angikwazi ke lo live kuthiwa una sound yazi mangibona manje uyivalile ayivaliwe uke walokhuza kushuthi internet of course ake ngikhiphe iWi-Fi ngixhume ngedatha mhlawumbe izoba ngcono nayi namanje ke ilokuthi ya reconnect ngithi ngizama ukufaka idatha ngikhiphe iWi-Fi kodwa ke akusenani ake sibone ukuthi sihleli noba la ku Facebook
sibona ukuthi kunoba la ku Facebook Nethiwa Ncwaba ukhona Nkunze Bovu Mahamutsa kuMasgrave Mpilo Nhle Boko kaQolomba ukhona ubani omunye ukhona la Mdumbatha ukhona Mthobisi Sokhela ukhona Lungani Mandla ukhona ngixolise kwabakhala ngesound Oy avele abaleka vele ona ayizobuyela khona manje lo live ngiyobona usathe ukufreezer futhi manje suka ngena kabi la message angena khona lapha ku Facebook kanti ngisebenzisa yona le phone le ukushutha wona lo live angazi noma isibuyile sound noma ibuyile sizozwa kodwa network nje vele ihluphe izinto bese ingenzeki ngendlela ake sibone la ukuthi khona bani futhi hayi Khayelihle Nkosi siyambona khona Cele Bheki Themba ukhona Mtitilizo mina ukhona Nkosentsha Mzukulu kaDede ukhona Lungani Mandla ukhona nayihleli naye right hayi kuthi kuphelile manje la ama comment la angazi noma ngisazwakala kodwa ke la nginomfanele Ncamo ukhona Ziyanda Ibusiso Shandu ukhona hayi phelele manje silungiselele ukuhamba mfundisi ake sisonge lenkulumo asibange sangena emavesini amaningi yebo asingenanga sisuke sakhuluma sakhuluma nje ngento eziphathekayo ezikhona njengoba bathi sikhuluma ngoNoyinkobe nje sikhuluma ngento ezikhona sikhuluma ngomkhonyana uthi uNoyinkobe lapha emavesini mhlamba abantu bayoyifunda nendaba kaEsther sakhuluma ngayo Esther masubheka isiqalekiso sesizwe sakubo sasuso yena angithi asicindezelo lapha ngesiqalekiso wathathwa wayogana wafika wangena enkosini intombazane yafika yasusa isiqalekiso akuzange kube indoda ngoba intombazane ekhulile kodwa iyona yakwazi ukuthi ifike ilungise lento yafika yalungisa yangena enkosini yakhuluma indaba abantu bakuba abantu bakithi bahluphekile base bayasizakala manje na ke ezinye zezinto lezo kufanele kukhona izinto lana lokuthiwa nje hayi engeke alunga lo ngoba akayona lento akayona kufuneka inkosana noma kufuneka ubani kodwa ziningi izinto kuyinyanga yabantu besimame nje sesiyigoqa siyigoqa ngalelo nothi ziningi izinto ukuthi umama sekusele yena ekhaya hlabisa lwazi ngijwayele ukuyibona ke nala imali okushini uthola ukuthi baba la ekhaya akekho mhlawumbe washona akanamfowabo akanabani kahle khona abantu abanjalo abanye bebekhulela la ekuphakameni thothi lo muntu lo akanabani bese kuthiwa mhlawumbe ingane siyalotsholo bese kuthiwa hayi akulandwe usibonga ufanana ukhona njalo umama noma ubani la ekhaya bese kuthiwa akulanda ubani ngoba uyisibongo kodwa akahlobene nale indlu le afika umuntu afika ngomona vela akanayo muzi wala ekhaya akafuni ngani igane ngoba ezakha igane agadle afika agadle kubaleka abantu uyabaxosha vele kubaleka abantu bethi bezokhonga kanti uthatha umama ubephikisana nalento kokuthi yazi umama besikhulume kahle kabi naye ayisekuvele kwafika lo baba wakho nathi hayi la ekhaya nje akwenziwa kanjani
la ekhaya kukuthi avela zona zonke ngizwela umfowabo angathi uyamzwela akamazi futhi ulandiwe ngoba kufanele ibonga ngoba kufanele ibonga akazange afika athi mayifika la ekhaya bese ethi wena mama uthini ngizoba izwi lakho mina la ekhaya ke njengoba ningilandi ngoba phela sekusele yena vele umama wena mama ubona kanjani bese ehamba lapho ke na ngoba uzolungisa phela into yala ekhaya bese beyabonisana la ukuthi hayi kodwa phela kwenziwe kanje kwenzela ukuthi nokuthi babonisane bavumelane hayi avela afika yena afika ihliphize yonke oqala nje uzongafiki ngesikhathi uzokalindwe nje uyangena hayi ulindiwe nje alindwe ngeke badle nabakhonyana laba ngoba phela kuthiwa hayi akakafiki kwenzela konke badinwe kwenzela khona ukuthi badinwe uyoqhamuka ngo2-3 abantu lokhu bafika ekseni imayifika yena mayifika la usefika nje noshiko omubi kabi athi hayi kufanele benze phela kanti bazodlala yini labantu bacathi kuyadlalwa la ekhaya into enjalo kanti bayakwazi nabantu besimama ukuthi bayilungise izinto ngendlela bafuna ukunikezwa nje indaba yawo naye makunikeza indawo yakho ungabe umcindezela ngokuthi umuntu wesilisa wena angazi ukuthi akana ngqondo yena kanti naye unayo ingqondo yokuthi izinto iplanwe kanjani kakhulu eBhayibhelini nje ngoba azidlulanga mubuka nendaba kaRuth indaba kaRuth lapha kwakufanele abuyele kubo uthi unina zala hayi hambalani buyele emakini buyelana emakini usho komalokozana bobabili manje uthi abakhwele mina abasekho uyabona phela sekuncane lezi ngane kufanele igane kodwa uRuth wawakho umuzi uthi yena hayi ngeke uthi hayi uthi cha mina ngagana noNkulunkulu wale uNkulunkulu wakho uNkulunkulu wami mengihamba ngishiya ngosokushona indoda yami uNkulunkulu akashonile ukhona ngihleli noNkulunkulu uthi ngizohlala uNkulunkulu wakho uzoba uNkulunkulu wami yonke into yakhe izoba into yami wavusa umusa yaqala yasebenza ingilozi yasezulwini kuyena umphethu usizi ufika sokukhodoziwe emahlangeni kamabele kuthiwa ayike wena sovuna kuqala bese ungena ngemuva wakubekezelela konke lokho unali kuba wathi ngenali kuba unikiwe futhi ilungelo uphindele ekhaya kodwa uthi yena ngeke uthi mangibuyele ekhaya wabona uNkulunkulu la ezogana khona uthi cha kulungile ngizokhodoza mase ekhodoza emva kwabo ukhipha isivuno esingaphezulu kwabantu abebevuna ekhodoza uNkulunkulu ke lo eseyiveze lo uNkulunkulu lo amshilo wathi yena cha mina ngigane noNkulunkulu la ekhaya noma amadoda ngafa kodwa uNkulunkulu ukhona akafile hayi mfundisi ake sibonge sithi bonke abaya basendleleni manje abaya emsebenzini uNkulunkulu ahambe nabo abagulayo abaseyibhedlela uNkulunkulu azabakhumbule abaphilise nabo bonke abantu abanezinkinga ezihlukene uNkulunkulu abakhumbule nabo bonke futhi ababusisile uNkulunkulu abakhumbule nabo siyababongisa ababusisekile kuthi laba abasekuhluphekeni nabo siyabakhalisa futhi sithi uNkulunkulu abakhumbule nathi futhi siyayicelela ukuthi uNkulunkulu asikhumbule njengoba sihleli khona la ngesonto elizayo siqala indaba yenyanga yezulu ngicela abantu namhlanje ngiyamema siqala ekuqaleni hey umuntu aphatha ipeni ngesonto elizayo siqala ekuqaleni indaba yenyanga yezulu ngesonto elizayo uthisha ushema siqala ekuqaleni indaba kaChoir Master choir master siqala ekuqaleni ngesonto elizayo bengifuna abahlale bethi angazi lutho ngenyanga yezulu ngiyabatshela ngesonto elizayo bazobhema abakholwa bamemeni ngisho nabangafuni ukulalela ngesonto elizayo sikhuluma ngenyanga yezulu hayi siyabonga inkosi yomusa izinibusise nonke sasa asilungiseni 9 to 12 esiyobe sinabeda khona ke namhlanje sesiyohlangana khona 10 to kusuka ngo10 nje kuze kube leso ileyo nkathi siyabonga.